kono woniri julbe alla ben fon be siwden feno saydo ka Boulevard FM arek no andi don non ko Mariam Touré no mi holliri ni présidente mo bere wietende assistance humanitaire d'urgence haray so nani assistance humanitaire d'urgence haray ko mojo bere walitotobe haray miskina ben e bangne den fo haray kala hunde wonde urgent si woni me humpitike fi mayre me wawa e tambitare ko dum haray woni ko signifie on assistance humanitaire d'urgence ko walita gol haray miskina ben e der bangne den fo surtout hunde tawata den harande no hatto ngina urgemment harande hawjira muradu mujjuri haray ko dum woni haray men golli jeme e fanundi ame. Okay, on vetanama hella go sengol on kadi haray après moƴƴano i bangingol ko hella bangi honde e wonde on tambitade kono haray do dum sifane en ko gila hitande honde woni ko nde mojo bere do wawi wikitude. Bien, haray do ko no woniri haray feno saydo men hebi tigitigi men hebi dubi tati gila men fuddi wadde golle to suko ha yewti hande kono haray tigitigi on golle den ko fuddi don ko dubi didi woni ko fandi do dum ko nyande 25 février 2025 haray ne nyande men timminay dubi didi gila men fuddi wadde golle ci amen ni fende mo jobere ame. Owetanama haray ko dum woni ko keli don do den haray de mo jobere de tawta annan fo andi fi mun joni haray be hollide ko dubi didi woni timmude kono de tawda non e buy mijo to haray joni wadi dubi nogama buri dum te manke haray be do no humpita fi mudum golle ko don ko gollude woni ka dufunde meden mamun do woni ka leydi nder leydi gaden hibe hay saji feccudi do haray ka gata keri wonno ko be hewdi ton be wadi muradi e labadi haray non madame Mariam Touré haray banginane en ko hon woni fondo feyugol o ONG meden do joni wiye ONG meden sabuna nafone ko fo woni artande hon woni sombo hon mijintini on ha wawu don wukintinde o ONG assistance humanitaire d'urgence haray ko no woniri on tini ko anditingol taw haray sombo mum ko fi wallitagol julbe alla be no mi holliri ni ko no woni sabu hamme fuddinde en fait comme tato woni ko sinkidi hamme nayo haray ko hombo ko min e Amadou Sow et Abdou Salam Sow et justement kadi monsieur Fula qui est mon mari haray ko menen do woni ko sinki mo jeberene on tini me fuddino yawgol ka Fula soji meden longo to yide haray lammina ben ka chay men dum ko mer be ben et justement aussi e halfa be ben mer be ben sous préfet ben men tinde mabbe men landobe ko no kodoli men ni sifori justement ko no woni ko men fuddori ha men ko men yata ko kodoli tonde men humpiti yaray miskinabe buyno e mum bo be no sonjori e bagni ko woni don e men kadi men inni joni yare ko buri mojjude ko men ndaru bay à l'époque kadi mimi do mari page on wiye Mariam Touré journaliste donc haray ko no woni bay mi do mari page on bay me watti yawa flaso ita yimbe no hatu nin tonye ballal men golliri on page donc haray men humpiti jamaaji din ha nyande gore tum men hebi partenaire jo wallitido e fewo be ben futti ka flasoji ton bay dum do wadi men inni joni certainement haray si men lutti e wadugol dum do men wode ko tambotome hari on say ko men yaadu ko men dettu namaste men doga men yaaka flasoji wonde ne men de yaade ka flasoji ton fi haray dabbugol den kumpitte ko men kuti zumbudu bo be amen ngaddas ko mardo 10 000 mardo 20 000 men yoba namaste on amen donc no me wonno gollirde me yamen longo flasoji di no woniri haray o wetanama don kadi haray on say don ko non hollir don haray kono hande ka fewndi do haray biji dum buy woni ko sanji tentini ko yowondiri kon e jama wona be wallitede nini haray non onon kadi kamojo bere ton sifane sera ko no won don gollirde ton en caldi ko no woniri ton nin kada mojo bere mon feno say do haray ta ko men himbe sappo en ayon ka medem dode ko woni kande mojo bere mamba be ben e bureau on tini mele mari CA en fait dum non ko bureau njano donc ko président on est responsable haray des finances et ko nandi gouvernance de haray mele mari kan non fi bureau exécutif on ton ben non kadi none buy no ton bureau no sincha none buy haray no ton ardibe fi haray jogitagol buddi no ton kadi haray joti to be fi kaydi gidi no ton kadi haray kippu be fi kumpitede modi do e point ji buy no heewi der ton haray membre be kadi be wona ka der bureau ben non kan no der ton
ok tinnoto kisa hewtiren gandal ngal ko yowondiri e ko homɓe wonɗon ɗaɓɓitude tigi tigi on fi wawugol wallitagol sabuna si wiyama ɗo joni hannde hiɗo wallitade tampuɓe ɓen haray tampuɓe buyno woodi kono nder ɓen ɗon no gasa haray ɗo waɗi sartiji ko ɓeeɗo e ɓeeɗo wonɗon ƴettude ko arano si tawi ɓen ɗon gasino gasa ƴetton ɓeeɗo haray ko honɗi woni ɗin sartiji ɗon bien kono woniri on tini menen fiiɓe ɓen wallata ɓen ɓen ɗon no anda fi maɓɓe haray kono woniri le volume oui haray kono woniri haray so on tini meɗen humpodirde kono pardon min humpodirta e jamaji ɗin haray fiyo jamaji ɗin wawu tigi tigi ɓe wata ɓe wallitade haray fi ka mojobere amen ande mo ko yimɓe haton yimɓe ballal komin yewka fulasoji men longo si min yehi fulaso joni min yahi min tawa ɓurɓe e tampude ɓen ko honno min andita ɓen donc hasi kon si min yehi min taway moodi woɓɓe no ton ɗe hara ɓe mara suudu haray ɓe walade ka yaasi ma haray ɓe walade ɓe luɓa ko ɓe walto ɗon ma hara cuuɗi maɓɓe no sumi ma hara tigi tigi on ko ɓe walto ɗon ko ciwo e huuɗo se ɓenɗon ɓe metta yiwde o fait tawi ka fulasoji a yiyay tun na landuɗa goɗɗo a yiyay tun haray ɓen ɗon hanɗa faltifi maɓɓe ma ɗum si ɓenen ka hoore laawol ko ɓuuri kon kadi si min yehi ka hoore laawol min fotta e woɓɓe hara ɓen ɗon kadi tigi tigi on mbadi maɓɓe ni no holli ɓe hato jine ballal ɓen ɗon kadi no to woɓɓe kam noon kam jiɗude samin holla min yiɓe hato jine ballal min longo min dara min tawa yi ko hato jiɓe ballal min tinda e maɓɓe min waltoroɓe fi Allah woti annabijo ok jama timi radio Bolivar FM o tan woɗɗo hay baɗa saji raɓɓuɗude ni min arta joni e moɗon Bolivar FM, ne cesserons jamais de vous donner le meilleur de nous-mêmes. kono woniri ko ka radio Bolivar FM 99.4 wonɗon Ali Diallo no hikori ka micro ɗo wondude invité ɓe meɗen ɓen ɗum ko Mariam Touré ko ɓe woni ko ardi nde mojobere wiyetende assistance humanitaire d'urgence hara yiiɗen hewtidi ɗo e maɓɓe tintidigol e maɓɓe ko honno nde mojobere maɓɓe woni fonctionnirde kono nde woni gollirde ko honno kadi ɓe woni heɓirde pehe fi wawugol tambitade jamaji ɗin ka tufunde men mamum ɗo no tinir ɗon non ha hewti ka nder leydi fof ko wano noon kadi e ka leyɗe annayankoje ha leyɗe Afrique madame Mariam Touré haray fantin min artira fantin e landal ngal haray noon ka tinuɗen ɗo ɗe nini on ɓangini hanen seeɗa ko yowodiri kon e fi wawugol e wallitagol jama on haray hiɗon mari toon sartiji tigi tigi on so daari ɓeɗo o wawa wiide ha ɓeɗo en haton jini wallitagol ɓe sabuna so ino wallitoto fof haray e innata on heɓata taqa on kono haray no metti fi seeɗa kono haray ko honɗi artanon en ka jumlugol ka ɓuuri raɓɓiɗude ko laawi honɗi won ɗo rewde fi wawugol suɓude yimɓe ɓen tawata noon ɓeɗo no haton jini tigi tigi on e ballal fewde ko sa on fewndi ɗo bien no mi holliri on ni wona ko suuɗi ɓe min wallata ɓen a yiyaɓe tun physiquement anda yimɓe hato jini e ballal ɓe min wallata ɓen on yiyaɓe tun ando yimɓe hato jini e ballal mbadi maɓɓe ni no holli ɓe hato jini e ballal simi yehi ka fulasoji min daara min longo min anda ene ɓeɗo no mari ko waala ko addi kon taw noon ene ɓeɗo heɓude ko ñaama hay so tawi woni goɗɗo haalani men minen min waɗa enquête ji amen ɗin min daara mbandi ndin tun taw ino wawi hollugol so ɓe wawi so ɓe heɓani hoore maɓɓe ko ɓe ñaama so ɓe heɓata ko hasi kon kadi sima yehi ka fulasoji haray woɓɓe gon humpiti fi ɓen ɗo yimɓe ɓe woni ɗaɓɓutude malum kadi miɗe wawi fottude maɓɓe ka hoore laawol min tawa yimɓe ɗon hattojini e ballal somi fotti maɓɓe ka hoore laawol min tawi ɓe hattojini e ballal haray wonde miɗo jogiti mbuuɗi zakkaji toon e maare partenaire men nodani min mbuuɗi min humpodire maɓɓe min wallitoɓe ɓe min darani ɓe fof ko noon woni komin longori min daari min tawi vraiment yimɓe hattojini e ballal somin wallitiɓe tentini ka hella ka darnugol ɗon par ce que en tini buye meɗen wawi tinude haray ɗo wallitorde woɓɓe ko yowodiri ñameteji goɗɗum ɗum ko yowodiri e kaɓe wona wonunde wano cuuɗi mi yi hay woɓɓe no wallitora ɗo fi kaɓe walo danɗe ko nantata e muɗum piiji sifa muɗum fof ɗum ɗon kadi haray so yeeyi nokkure nden o daara woni taw ko ɓeɗo ɓuuri hato jinde ka waala ka haray son hewti on innatu woni e may fuɗɗoroɗen ɗo mi jonna on misal raɓɓundugal
e kamede mamum do suudu ko be ngatti darnugol gon ko do ko be fuddi darnude do nokkure ko wiete don hamdallahi e jionu winne Mariam jukkudo ko bo fojo yimo makko feƴƴinino condition de vie makko harno yurmi mourade moƴƴuru mo jommidiri kadi e sagata bo fojo ko be yewka makidi be torosi be nyama joti bobo ngutu ngum bobo nata l'école ko wondon kadi tigi on ko suudu lubando woni mum hino satti sa yai dankari o joytaaki donc are ko bangi dum don bay wari ne nyande men tindi ka radio holli la maponde makko ne hadon sa mi fudaki darnugo suudu mi fudaki darnugo cuudi en même temps mi yeyi mi holli aray membre be min wonde ma aray de mi debbo hatto ngindo e ballal mi wadi golleji amen mi humpiti partenaire be amen be haray partenaire jo amen wondo Chine woni ko detti aray tigi on Murandu amen haray woni o ki sundu Mouradu mu iru ber ko wata wadde kon fo wadi en même temps mi yemi darni sundu ko non sul me ngatti darnugol gila men fuddi kamo jobere meden mi walli men darnani mo do sham salon mi wadi karo men darni wurgoji di men darnani mo kadi kurion en même temps kadi men naati biddo makko l'école mi woni sababu bo naati l'école donc ara non kameden almami alhamdulillah do wadi ngutelen ka radio global fm haray ko non sul me ngatti darnugol deuxièmement kadi haray be darande men fobe hatto ngini se netti misal kameden toli ko do haray debbo gono don on tini mari bo makko no nawni Mouradu mo iru hore ndey gino heba ko non bobo sifuri haray o yibi nyawdugo bo makko Dakar wari la Guinée o hoti kama ko tun teli ko do de nengende surma ko no fo jabinde fo no sumi dum kadi ano ka réseaux sociaux ay hunde yaltaali wawno yawde hewta tina bangina kadi effectivement ay hunde yaltaali mo jobe amen be humpitike me ye men tinde nene bobon holli men mijo makko ngon men ngatti to men nabi dokke ko chonki e nafakayi bay men holli partenaire be mapo nene be ni Mariam tigi on il faut prendre le projet en main haray non julbe alla ben fono humpiti sundun ko lewro woni ko men wadi men darni 3 cham salon men karo cham jini fo salon o fo couloir on fo men nyappi men plafoni men peinture men wadi vitre haray ko men wadi dum non kadi kamere nder ko nder lewru men dan ka sumay men darni sundu haray men joni sidene bobon e bo makko e jaka pewbe na battindu sumuno donc ido weltana yalla yobudon kadi donc en jokkita don fantin haray non kadi fi bangeli din e yewti ko hombe on don tintidude mudum ko honno on don daride tawn tigi be don hatto jini wallitede maintenant ko bange ko nokkeli hondi kadi woni hande yare ndi nokkure do jango yare o nokkuda ka ko honto won ko non don subirde dum non kadi no men ala subude no ngandi pigidi foko fere nen jokki siko mi jomi ma faale ami hare no hande be ngene la Guinée fo meden miji yawgol ko wodda ko Guinée e Guinée forestière parce que ben non kan no hatu yine ballal ko lagene woni ko be daaki wo sayte saraka kala mo futtuda hatu yine ballal to saraka on donde raison pour laquelle be ngala subude ko wadi sibene wadi selen kamede nga ko di adi kon taw ko fere ndey do ngandi no meden hatu yine alaji buy tawta dum non silam gu waltike men hare no hande wona do tumuni gollude dum non ko deuxièmement ko tele ngame bangori on tini dum non kan tawte mudum haray sina dum hare en toute sincérité ko lagine fo me woni wallitade hare kadi ngandu kamede mamun do wona mamun tun woni kamede mamun do na himbe mamun tun himbe be fo wari fotti kamede mon di la ville Carrefour donc jamagi ni fo no haldi no fotti no ay no fotti kamede do parce que me walli himbe ara wona be mamun et pourtant à la préfecture ma on a do me har daki kamede mamu me walla be wobbe ara ko hotgine wobbe no iwri ni ha hotgine ranka sudu har ko do me wat be wallitade ko woni men personnellement me wa walta wadde Guinée hotgine tonton ko men golli han dabola men golli dabola men nabay nafakaji ka suma e me wadi dum don men dernier école dabola men dernier école mo 600 de classe ko be mais o kibe addiction do arani ni be jangude makko oui parce que ko men sakidino yagol finalisation au réel mais nabono tolje den bay men hebi fere tolje den men wadi men fusoki ba fe men wadi fenêtre Guinée fo anne mo fo nyapama hare men hamdina ni yalla ran subhanahu wa ta'ala ko woni men wadale ner on école o ko table bank to woni men wali fere wadi pour l'instant donc on wadi buy donc reno buy nini tentini de tawta haraye sai wo sai don banginde no yaltitude kondo wallitade sifa men dudube no wodi hada na sikkude nini hada don won tambitade nokkeli fop région ji di fop der lagine don parce que min personnellement mi hi sai go vidéo modo hella Conakry ga hella ka baade donc dum non kadi way fejude dum non et pourtant ina mamundo dum non kadi haray ko fanunde den o yawka ko yaw don
fi mudum ka yow hawrondir don on kadi bien ani meden hawrondira kaaji tawata di hatto ñine balla on dile ka urgent mais joni am misal ne ngandari ko min modian représentant mes Conakry be équipé on était justement dans un restaurant mais yemen tay pay ko mi noddi mo tawne wotere mi landi mo shingom ko jelu woni lan ko 5000 mini ko 3000 men me we sodu gol non woni ko 5000 mini d'accord mini joni o yeyam bero 20000 tay ko ndo yedi shingom tay ko pay ko no won ko wadi shingom e bonbon ni mini betti mini an ko ndoni golle ma woni mini konto no e ma be biro makko ko Liberia woni wala humpitade be bidonto be makko la même chose mini konto on da Conakry ga woni wo e ko woni wal gollo no hulbini mini honno hulbinodi o ka baade woni wal ko mini honno woni mi bayade nibbi tay mi wata yadde makko on lerdo mini joni haray mi fala humpondirde makko jonala numéro ta téléphone wala kono ben ko me wonno nyaamde don ben do nyindi ko sagata ni yiide ko pay kon ko ngala wadi barki mum bay ware o nyawlobe don o ya o yeya hebato no makko hebe ko nyaama kono o luttin tambudi mabbe de mini joni ko mi fala haray jango mi yami ko wata don. Ça n'a pas été facile pour nous, mais il y a accès du Golton. Il fallait rencontrer toute personne, tout genre toutes sortes de personnes finalement, mais il y a un oulali. Hasta woni kulon no yamen mais Allah wadi no me wadi di projet no modjiri mais men nati ka bade tonde me yiko walto no men tay c'était vraiment voilà c'était vraiment c'est très dangereux bien mais les timone yan me yaltini moton Allah muy me walli mo hebi golle on di alhamdulillah. Ok, on doni sai makko no kasa ala hali makko haray wawi changer de buy haray sifane seeda non kadi ko honnu e sattendeji wondo hawrude ko yowndiri ko e bange de jokkudon do de hande ka ONG do de bien on ya foto do men gol de fi sattende ko woni hawrude taw fimu haray me fala andi tingol lo nyande 25 février 2025 dum ko ala ko talata wondo warde do et 10 heures on arabe de noditi adna l'enfant ka suka e mede mamu ka la maison des jeunes de mamu de nyande be de wadde feto dubi de ko men hebi kon kam jobere medem haray be me walli be hebi ciudi ma forage gi ma pu améliorer surtout kadi be darnana be jamiuje haray de nyande be fo be invita ka suka ben kamede mamu de nyande ko welo mola nanga won don tini meden invité partenaire bi amé wonu be Amérique wonu be Europe wonu be kala ko be da ko nder adna law haray be ngarme fottaro me wada welo me holla partenaire bi amé be wondema haray dey inshallah golle ko men jokki kon ko golle hajjigaaje wona hotta gol hala wona wada golle ko wiete ko bakli golle den ko reel bay be golani ben tigi kambe tibe senoto gaade be iwra labe cende den ton fo hantuge fop ton be way be ara be holla julbe Allah ben ko honno men yidiri hammen darnani be suudu hanno men fondori ni men mabbe han relation do ko ne amen on haray ko dum woni wadde ne nyande andi tine nyalande nyalande fottugol do fi wadgo gol feto ko ende tuma ko le 25 février 2025 dum donc ko no habbatonde ko talata wondo wardo e mardi inchallah donc haray ko duni ko geli don hide wontidi do kanyu e Mariam Touré kambe woni ko arti o NGWT do assistance humanitaire d'urgence. Donc haray madame Mariam Touré haray sifane en kadi bawo ni ka fewndi do ni hande ko balde joni heddi do yon timminde duubi didi gila fuddi don wadde e golle tigi on parce que buri dum do me tigi on gila fuddi don no sifordon no haray ko duubi didi on timmude haray est ce que mo landike on ni yeru balle de waddon haray wawa estimude dum non. Exactement. Yon mi anas mi répondre no dans ngata fi difficulté ji de. En arto e ka difficulté ji don sabuna ba nane on holluno on wana welano fi wawgol hewtugo yitugol oda ko do mi falno jokkito ka sattendeji di wondon hebude kono haray hatta mi arta e magina en arto e maji joni sifane en do sitera de tato marwin joni ko en tout cas mi do andi wela fi indugol ko tel mais inno estimation donc. Mais oui, mais moi, en fait, ce n'était pas misal gila me fuddi gol ya mende. Haray men darni ciudi jeddi men darni mi wawa sifade de sion newni. Ara non ko alma ko hamdallah ko minni on do. Dindo kadi men darni suudu fi bumbe yumirabe bumbe be ala biddo be ala modi men do men darnani be suudu men gokkibe kadi pu améliorer ndi alla budam post ko pu yon jawnata e antiandam se nyiwdi don kadi men darni kadi suudu timbo karma ko en ebe ngum tan safi men darnani suudu lan tangini do se nado misal almamiya
dindo e timbo woni cuuɗi tati teli ko min dani ka 3 chambres salon woni cuuɗi 4 min yehi kadi hoore mamum debbo kengujo sonjinoɗo moƴƴa kanko bo e makko ɓen ɓen noon kam min darani ɓe 2 chambres salon min karori fof min waɗani ɓe panneau min hokki ɓe kamɓe kadi ndiyan laabudan puis amélioré min waɗani ɓe hande hoɗo ngon fof ko ɗo woni ƴogude na woni jeego et quelle maison encore jeɗɗa ɓuru ndun pardon woni joyi ne joyi almami hamdallahi dindo timbo woni joyi écoutez woni joyi jeego on kadi aray ko dongora sundun dongora ko nenira e meɗen wonɓe dongora inchallah yiɓe waɗi programme argol tawde gole nde moƴoɓere ne ñande ha fottigal ngal nde ñande haray ɓe sento et surtout kadi sundun tarambali kadi ko neniraɓe nayeɓe modi mabɓe feƴƴini ɓe heɓali ɓiɗɗo ha hande e haɗi koye ka cuum huɗo ɓe woni ɓe ko boto ɓe fusata ɓe heɓa ko ɓe ñaama e kamɓe gertoje ɗe wonnono ka cuum huɗo représentant ngamen laaɓe yeehi hiiɓe holli men wondema ɓe hatto ɓeɗo yummiraɓe no hatto jini e ballal suudu maɓɓe ɗum e suudu gertoje ɗen ko nokku ngol exactement ko ɗon ɓe wonno mais partenaire ɓe amen marɓe moƴƴobere wonde amérique ɓeɗe yuɓɓodire ko fota wona e seeɗa moƴƴobere sonnaɓe ɓe financi men projet o min darnani ɓe e nder suuma yo gari min gayni darde sundu ɓen noon kadi ko teddugalle moɗon min darnani ɓe min gayni kadi min okki ɓe forage ala pompe manuel hande hoɗo ngo fof ko fe mabɓe woni ƴoggol ndiyam min waɗi ɓe kadi panneau min sonni ɓe danɗe men naadi min sonni ɓe julle salon men naati ɓen noon kadi inchallah hande han janggo haray ɓe ka meɗen mamum ko teddugalle julɓe Allah ɓen fof alhamdulillah ɗo weltana am bange ɗo haray jaamijo ɗen kadi min darni jaamijo jeego ɗo ni ɓeɗen kippi jeɗɗa ɓoɗo ɗum ɗum ka nokkude ko wiyete ɗon daman ko teddugalle moɗon si min darni kadi julirde min pentay min ñappay min weƴƴitay tapis turki jiɗi min waɗa panneau solaire min waɗa kone micro fof ko nandi e muɗum min jonta ɓe min darna wurgoji min jonta ɓe fi jaamijo ma ɗum ko heddi o ko ɗaɓɓugol imam no haray fof kadi no timi par ce que on tinninde ɓen darna jaamijo ɗen haray meɗen humodiri kadi e laamuji ɗin on tini ɗum ko ɓe alfaɓe ka diina ñande inauguration on ɓe ara tuɓe noma ko ɓe nomata kon fi ka jaamiu ton haray meɗen min waynodira e maɓɓe kono woniri hara en tini golleji tiiɗuɗi ɗiɓe wawi ɗin ñinnude gila ɓe fuɗɗi ɗe golle ɗum ɗo ko seeɗa woni koɓe jumlani e nder golleji ɗiɓe waɗi ɗin en tiniɗo ɓe darni cuuɗi yaaɗi jeɗɗi ko noon kadi juulirɗe ko noon kadi ɗum ɗo fopparano jokkodiri e asugol kolonji ko nantata e forage hara ɗum ɗo ko welo welo mawgo ka tufunde meɗen mamum ɗo tawata hara ko wonɓe ka tufunde ɗo ɗen woni immade daro fiino ɗum ɗo wawira ɓantade ko torotoɗen koye ɗum ɗo waw jalade nder leydi foppa haray noon en arta joni ka yowodiri kon e ko sattedeji ɗin par ce que en wi'ay hunde be hunde haray noon wondi e welweloji no wondi e sattedeji ɗo en hewtude ka welweloji e yewta fi sattedeji ɗi on ɗin hawrude muɗum ɗon fi kala on sifinoke buy e majji kono haray sifane seeɗaji kadi e sattedeji ɗi ɓen andi si inni en sifoɗi fof on gasa wona ɗo ajuule en futuro on hande kono ɗo wawi sifanade yoga e sattedeji ɗi wawno fottude sattedeji buyma nde fottude mum ko adi kontan mi Mariam Touré ɗo yo o page an sincede ka meɗen mamum ɗo sattedeji buymi fotti e mum arani din taw ko honɗum justement ko fi ko yowdiri kon haray e sincugol page on ka meɗen mamum ɗo haray yimɓe buy darino inni Mariam Touré ɗum ɗo noon hay journaliste ɓe ɗimmoɓe meɗen wonno ko holli ɗum ɗo wondema haray dey page on mi duwaka sincudemo mi duwaka wadde ɗum ɗon haray tigi tigi on joƴƴingol page on ɗum ɗon tita wonari ko weli fi e ɗum ɗon ko goo ɗimmel ngel kadi haray min ɗe fottude ni e satteneji molanade kono ko satteneji tawata ɗin ɗon ɗi wawata freynude golle amen par ce que joni min wowtiɗi ɓeɗe wondi e majji o fait haray ɗin ko hondi e hondi on tini yimɓe buy aray fiyo min wallitoɓe si woni min wallitakiɓe ɓen ɗon haray ɓe woni ayɓe c'est à dire ɓe ɗettira men gaño non na timmina on famali na mi wata wallude fof hasi tawi woni ɗaf timmini sartiji fi wallu ko ɗum waɗi simin inni menen ko tampe men min wallata tampuɗe noon no wawi yiwde kamum ara kono ko hasi kon arɗo womi ɗe wallude kono woɓɓe ɓen so tawi woni ɗuɗiri min hara meɗe mbaɗi urgence ji mi wawata wallude fof woɓɓe noon simin inni ye ha habbo ɗon min humpodiren après min wallito ɓe waɗa gacce ɓe waɗa seytani ɓe waɗa mettu ɓernde ɓe ɗetta ɗum ɗon haasidi finalement hara ɗum ɗo woni sattendi ko tawata no mapini men ko fota wona seeɗa ɗimmel ngel no wodi sattendi woni fottude mum
hidande toute façon ko golluda a wawata gollude à 100%. Bien, donc andi hande no wodi ka réseaux sociaux ji bay ko to wonde gollude Facebook ma TikTok himbe gono to be anda ko no be hutorta réseau ji din hutora go réseau ji no mankani be ko fata wana seeda andi site woni hunde de yanande hay tigi on anda ta ko woni sarti mayre donc site woni be hime de wadde golleji ko hasi ko ngayi be immo be inna ko me woni golde ko nanon gollirte be yawana men golleji amen din be yenna men hay mo be am no yenne de fe golle ko ben jukki ko be aybina men be holla me de nyaamude jawle har non be wombe men e wallitade hay goto e mabbe hollal be de nyaamude jawle mabbe de ko wobbe woni huccitade inne me de nyaamude jawle parce que be faala wargo ko be woni e wadde ko menas on faltade kono bay men andi ko sengo nawligu joni meden wuurdude mum meden fanki do meden deggi meden jorti golle jameni bay meden tangeni hanta ko pellet hida waawi innugol anyi men menen mo jobere ne wona force ya hidume kono innugol men gollal ko woni haqiqa tangeni hanta ko pellet sta woni ko vérification meden woni prête parce que meden ngani ko gongon ko me woni gollude no woni di haray sattendeji go menen tigiri meden hiya de tawde non wobbe haray do waawi be recevude hara on hampitaki fi mabbe tañini dum kayno jeyaade e sattendeji wobbe hewtata ka mon ton hara on anda fi mabbe darde ah oui justement ko do wadi ha men dabbi siège amen hande be wi ka siège ni mi yuri mi ari do haray tigi on wobbe no arde ka suudu wona mi detta misal dernier voyage ngomi ngemoji amen arti mi ngari mi yalbe mi wuppitu yawgol ko mo tigi ni me maria fait attention yalbe don taybe no ari no wali vers d'horreur e wali ka escalier ji amen c'est-à-dire si ben yaltay si ben yawe ka suudo amen ma men diwabe si ben jippoto ko ma men diwabe il a fallu que moden inna be mo berbe walo ka suudu men anda honto be yuri dum do nyande be nyande meden futtude mu ko non tini bay haray golle amen nen ko dum don kadi si be yari no wodi nyaano me warra sot mi dabana be hotel be wala bay pour l'instant me hebal taw centre soesta kamene mamundo donc raison pour laquelle haray menen futtude no satine mo yano kon le plus souvent on gère avec si vous avez ka sudu tay meden ton men ina be ka bureau haray si bureau no uditi là on peut vraiment les écouter sinon nous fermi haray be yando haray be équipe golle go kati ok si fane ni ko fondon to hella on to bureau modon woni ka tufunde meden do bureau amen ngona ko satti andugo so yiwi tundo ye ka station meden kimberi dade ka maison des jeunes on étage donc ka la jigalle darni don kala mo lani don konton ka bureau Mariam Touré haray ko numbe welude andugol on ye plaque kon kan non windi assistance humanitaire d'urgence on yi don tun ande ko men woni don ok jon non kadi wono be won don gollidude mudum be walliti don innire non be walliti don tambiti don tawta harab ben don no e sattendeji go be tawdon e mudum o waawi wallitade haray baawo wallitagol ngol ko honno kadi woni continuer de joni est ce que haray ha joni wobbe ben no ton hara relation ande kay be kupakude mo ka haray e jogodiral ngal no jokkiti ha joni kono woni non gon anda si Allah jabi nyande 25 février 2025 se be den jogodire ma e ma si men jogodira e mabbe bay ko tini be fobe senoto si Allah moyi menen ko woyi kamen si men ye ka fulaso wona yawgol tun golla si men yeyi mi wattu to e mabbe me wona be ngure wotere mi andi na hunde wotere kamen sakiti darnu gon de julde wiete ne nyasagala nde nyande dun ko e mali e rugiyatu mo men nabono on ton o woni takko ton supervise golle den ko kara hambe hettidi mo kamede mali men artidi mo mamu welo ngon be no wulla be inna wo rugiyatu yaata men accio jombe ton hakke ko be weldi hakke ko be nabidi hakke ko be yurmondiri dum don no andi tun nokku kala ko men yaari de be den yiba ton haray be ngori ne woni ko singondiri ko woni to wada men on se be ga fula soji men memata haye hunde mem gol ko hondum andi si men ye wona den nyande nyasakala be fanno men nagge min inni na wowana men si men yeyi wona ittingollo ko wadangol men woni yaade ko men jabanta e maaro bensa sibe okki men ko fi wata be innu meden townintini sina dum men memata hunde fula so ko men tippi dum fo mi manaki taw fula so goto woni ko etti mbudi joni men jabe di mbudi way be hato ngine ballal don me wata yar men jabana men mbudi ko be mari kon hare ko fi Allah woti annabijo woni men nabude tonde hare inshallah le 25 février 2025 et 10 euros sont typiques mede mamu on yes be den nabi de mabbe steme nabi de mabbe hare kala humpado no habbande nyande inshallah no woniri haray kadi ye waawi sifade kon woni sattendeji di hebdon ni kono ne banginirde non nane haray sattendeji di
ka woni wara kay newendeji no woni kadi haray hande ka mojo bere do ko ndu e welo mardon ko bangina non jama on ko battane o ardagol ma dum ko on don doginde nde mojo bere do de jindinane be parto haray ko dum wawdo weltorde ni e di golleli mon kadi surtout ma dum ko dum burdo weltorde e yerudi golleli di golludon do den alhamdulillah do ngandi tiki yo maynami fanango golleji no wonde nafoore mojja non sabuli do golle yo gonga ka radio mi atta andede kono hande banye golle ko men jokki kon alhamdulillah teddungal no wodi nafoore no wodi kala Mariam Touré ko tippi ko sadi ko toli ko wawa ciaw so hila mi do yaltide mudiyan on inna tiki jon ko lando woni arde ara wona lando hara ko jiwo tawta vraiment himo ko simple citoyen en fait mais son hila mi wonde jamaaki di mon taway vraiment moƴƴi no moƴƴi hande mi jonna misal bimbi do mi arde ka golle mi yawno mi tawda e immobe antayno hottude ka suudu mabbe alhamdulillah rabbil alamin yo Allah subhanahu wa ta'ala newna sonnabe fo yo modi mabbe darnande be suudu taabe yaabe hotta ka suudu mabbe hande mi do hiido welo sadi si mi yeyi julbe Allah ben tun ko immoto ko mi nangi golle inna Mariam accutu mi nangi lawdi gol wurere benni no Mariam lawdi tabini mi lawdi e wurere ne mi do Mariam Touré wonde wallabe himbe ben Mariam Touré ko jojo mbaado ko wondo e be ngure so yewo yilanka famille modi an on taway vraiment Mariam Touré ko Mariam Touré donc don andi julbe ben no considérer me mouradu modiro et puis kadi mi holla yon gila me fuddi wadde ne mojo bere parti be de mari partenaire be Allah wadi barkemu wallahi wona taanyal partenaire be men ben o dali adono dugol men woni ka bangi duwibe woni ka balngi sonnabe hibe sadi joni woni nene goto baba goto so yibe no damen mi wata lil tangol no fo no holli non kadi ka mojo bere men de woni wadi do oasis woni wadde o événement do mo be mabbe no addi jawle mo be no addi mbudi nonni Mariam meden andi son inni haaju ko julbe be fo woni fottugol be addana men mbudi menen ka din do mbudi men innayo men sendu e majjin no plutôt min etti dimbudu ko be addani men me yeyi min suudi nafakaji maaro sukkar basalle nebban ji pigini fo ko min waawa nabugol ngande ka maison min senditana miskina be baydon andi suma yon fandi mankani do balde nay han balde joyi hare be tangini han takko pellets so mi wadi dum hunde ko hunde labande hunde fotunde hare kadi justement banye kadi dum don tigi parce que min mi hollay premier auto mo mi jogiti on au partenaire be wonube Amérique sonni men autant deuxième on la même chose ko directrice Nafa Finance juli be Amérique woni ko sonni men donc hande harbe de mari auto tati ko golle gi amen ni fo woni ko bonni dum don parce continue la men di modja wata ettugol auto ko men mari kon men etta men mara men akkita golle jidi ko den auto men etteno men yara ka fula soji tawata vraiment laabi di no boni tawle men wata wadde sana ettugol dum no men ya men longo bi satte de gidin ton men informa partenaire be wallito men hara alhamdulillah et abatte kadi mojo bari amen dey mi Maria mi voyager presque un peu partout hara hande kadi mi do miji justement yago kadi visitugol Europe et Amérique fiyo men waaw hebude partenaire be haqiqabe buta men wallitade vraiment yo Allah newnu newnirano buri moƴƴirde wala haray non jumlido seeda fi wallita gongol haray me falete kadi fanti yo bedo jumlangol seeda parce que no gasara si yimbe ben no halde halaji go sifa ha adda sattendeji di wondon hebude tonde haray ko de tawde yimbe be humpitaki tigi on ko honno murandu woni e rulirde der tonde haray est ce que wa sifanade haray si on hebi o ka haton jinedo haton jinado wallitede haray ko honno won do fewtirde jama on fiyo on do wallite ba no holli menen me watta kanyot menen ko me watta ko en fait si men par exemple si men tay do joni disons un dare do detta do misal goto mo walliti don ko honno dogiri don de no dette do misal do joni menen darno de julirde kamedem dama okay dama me yaw men tawi hodo ngono hatto ngine ballal woni dubi cappanna gila julirde ne darnane fonde yani presque men holli partenaire be no wano wonde parce que meden mari partenaire be wona hajja Aissatou Bruxelles ben tumbe financani men jami yo tati buudi mabbe laabudi be adda un montant de 130 millions 140 millions be na Mariam yaw darnana men de do julirde mi okkiyo yon darno jami no wala ko lanata est-ce que vous comprenez elle seule elle fait Allah mu'min debbo kadi wondo Amérique darnani men kanko tun julirde saba anti Mariam
est-ce que l'on faltade? Je dis nos partenaires donnent sans compter. C'est les saboteurs et les frustrés qui disent certaines choses. Partenaires même, c'est des partenaires plus souvent. Si on critique de même harako na critique, c'est nos sabotude. Mais le téléphone ben Mariam, we tuli ke manene mi hidum do kono wata jabo. Jon non jon mam buddi tigi ni wata jabo. Mo jonnal ma kundu mari ko hala. Be hala woni parce que be fala wadde ko amen ko be ala hebude fere fimu. Menas on faltade. Sen dali wa misal wona dama ndo. Si partenaire be be ngadimbudi. Wobe ine Mariam ta hundu indi amende. Mina no tanti. Le principe de l'ONG, si te woni inde monne ko rabia tu inete do. Hido wawi inde ko madame Diallo dara ko enen haldi foti. Fi yon jonno men inde ko men holla parce que mamen holla inde partenaire jon. Ko wadi parce que wobe kay ko non be faaleta ke inde mabbe le yalti. Hi kono be jonna men inde. Si te woni ko rabia tu inete ko partenaire men gon to be anda joni. Sayni tun tande sa to Amerique fo no andibe. Sayni frère Angleterre fo no andibe. Parce que frère wallahi gila men hidi e on sakata men yalbo gite. Kono activité waddo so adel 3 millions adel 4 millions 5 millions. C'est dit no wodi hande o be ka mojo bere. Tawata ben don chaque fois si goddo wadi ko ma be adda. Sen dali ma misal fi daman de ten wa sister Aissatou wonu be Angleterre. Wonu be Allemagne pardon. Be addani un montant de 7 millions 500 000 fi e waaw sodu de birki gelen kam hedem daman. Men ettu mbuddi min golli partenaire be men immo be min ya ko teddugal le montante Aissatou Allemagne woni ko sonni en birki 5000 briques. Woni ko wadi birki gede yako parce que yeye be birki en be birki woni ko beji pigi di fi me den indi me den fala darna go jurde ne satte ne jikal me den fotte dum do mojja wobbe ko non tonno sikkude mbudi ko me woni hebude kon c'est à dire ko mbudi ko me woni utilisande hoore amen si tay woni me waddi joni hunde ya bimbe ne ngal be di prix sina do men ngaldite mabbe birki de 1500 randi be arti be ni me yoba 1800 ma 2000 francs randi andere ko satti non ka donc say meden fewndi do nokku meden on kadi ko non fewndo si woni tumbe ni ko ONG be tefata ko ndu won ton kambe ben nani ko men non ko ONG wona état o woni men e finance gila me fuddi men innali lamu ngun c'est-à-dire wombe be ka gouvernement wallali men nanon gouvernement go walli men mais c'est des cas personnels qu'ils font be walli to men sen dadi wa misal fi pano yedin kameden tayre ko sonnajo jeyaado kam ka laamu tonde ko ben do non ko etti buddin conni men be inno men katta men hollu inde mabbe de donc aray tigi tigi on mine fottude sattideji modja kono golle amen de sina hara ko faala do men innugol men ala gollugol fi yare no faala hala men golle amen c'est concret c'est réel c'est visible et je pense que c'est tout est clair au fait rien n'est inventé. Non, en fait, rien n'est inventé. Et en transparence, on n'a pas besoin de montrer à tout le monde. Nous le faisons juste pour féliciter nos partenaires, encourager nos partenaires et surtout les valoriser. Donc, il faut considérer la chose. Parce qu'il y a d'autres aussi qui veulent savoir ce qu'ils ont donné ou se trouvent quand même. Oui, c'est normal, mais de toute façon... D'autres, mais il y a d'autres qui sont... Oui, juste mi andi kono menen dok amen walla ben men wolli be hibe welti men holla be hibe welti dayro ben men tamen hollu kono men innay ko holla ko buri e mojjude parce que wona hingo mais plutôt c'est pour encourager d'autres partenaires à venir très nombreux pour aussi soutenir les actions de l'ONG assistance humanitaire d'urgence. Parce que tout simplement nous sommes les meilleurs. Kodum geli don jamaati be radio Boulevard FM 99.4 ko do wonu don harayde wontidi do kanyum Mariam Touré ko be woni ko ardi nde mojo bere madum ONG wetedo assistance humanitaire d'urgence haraybe non be ka tufunde mede mamun do haraybe sifani ki joni kadi ko honto woni bureau mabbe nini be tawde no haray jama wawa hewtude don tintide mabbe haray non madame Mariam Touré haray sifani nini ko woni vision mon on ko woni vision on fewndo ka fewndi do nini de andi objectif on en wadino donc ko fuddonde ko dum do puusi on fi wawgol huccintingol on tini on yeyi ka fulasojo wawi taskade yimbe ben no haton jini hare non nini vision mon fi o waw wadde golle modon den no duira non ko hondum hare woni ko haton jini don ah oui mi den haton jini pijupi do non mi be fotta ben ko laamu ngun et institution internationale jidi hida andi menen jangube ben meden andi ko num innete ONG
ko be jangabe innata ONG no torade jangobe be no andi kala ko inna ONG c'est une organisation ko himbe tawata be hato ngini e ballal est ce que do faltade hay lamu mengol lagine hino okkore de jawle ona non fi menen ONG on donc lamu gon tigi otoje ko be tata kon do fu ko institution addantabe ma banque mondiale walla tabe e fi wadugol golleji mabbe gono ton maɗum organisation internationale ji walla tabe fi réaliser gol piji kameden on fami c'est ndari jon wasimandu ko partenariat quoi en fait donc c'est des choses qui tawata be wallitade lamgo jo lamgo walla tabe ko menen do aka woni do aka wallitede non andi non il faut faire la différence mais wobbe gono ina to menen ko ONG torotobe be de weltori parce que ben tori kamen darni ciudi jeddi non kadi ara ko barki gono tori kamen darni julirde donc ara ko men fala ni mais fewta institution jidi ma lamungo beden haton jini e otoje njane mojjano rawde wawa ya hara den don de wawa yi fréquente de surtout no ko wete mali beden yey mali darno go julirde ko alla pet andi kon no men yewtirde kono mede wakkili bay alla tawi men hibude do ay barki kono si ben hebi hande kat je idi hantati hara yala ko men hebali o gono immengel kadi ça va nous permettre de rouler dans toute la Guinée. Partout. Partout où se trouve le besoin. Deuxièmement, men anitine ka émission de Bailangé live. Haray partenaire de Gowon de Belgique. Je me rappelle de lui. On note no men woni o ki men parcelle gi idi. Fi ONG amen on Keongol. Keongol o holli men. Pour l'instant woni no sonna jama kon chonna men kaydi jidi kono mi hendaki kaydi jidi. Simo jentiti men yo yandi men turki mo men gegimo yo jonno men si tay woni ha joni himo mi jani men haray mi sibe ngendi ke dinno me wawa e darnugol centre SOS ko me wawa wadugol himbe hay kay be bibbe mu hebay be bugo yimbe be ala ben ko wona yummila be nayebe arabe ka amen ala ko wera hara me wawa e wadde be on centre orphelinat donc haray ko dum woni mijo amen si frère jonno gentime na menen obligé mo kanko notti men indi men wondema haray dey tigi gongo okki men parcelle ji didi fi ko men wada golle amen centre SOS kono pour l'instant haray mimi hendaji kaydi mi anda hay ko to din non tede ngi woni si frère jonno genti men haray men haton jini mum hara ko muratu mujjur ko dum banginde haray don haton jini e nokkure nde wawa ton darnude o centre do den ko non kadi haray don haton jini si nokkure ne hebi ke haray don haton jini ko darnirte konko gollirte équipement on no menen meden andi se men hebi parcelle ji amen din darno gongol tanta améliorement les petits donc andi si ala no wadi barke ma pot ko hawsi manas non faltade kala ko jokkata ka leji do toro Allah tawida mari barki sada mari barki nene ma e bemma anya jama gidi ngon naba yanko no kambe sil to ango hilto ko wadi fi yonnu Allah no wadi barke ma goddo no bura ma jawsi kono bura mo barki fowlamo manas non faltade kala mardo barki o fole ko yaayu dum do ma piname ok hare no saymede on wodi ko hibbi seeda hare no bo kon dum tigi on mardon ko bangina non jama hediti ben fendo side den radio Boulevard FM 99.4 haray ko yowondiri kon e ONG modon ko yowondiri tigi on e wawbe marbe feere fi wallitagol ha hewti kadi jama wonbe mijoji din sengogo harata yaada e ko wona kon ko jokka kon ka jumlugol hara kun marron ko hollon ella din cende bon donc andi tiki min ben non mi ala ko mi holla ben ko marbe mi holla do ko adi kon taw mi do weltani radio ji dimamu notamment radio Fraternité FM ko okki men hanki kadi hallanka radio mabbe ka antenne ton mi yowti fi événement ngol le 25 février 2025 tawata hay 100 francs mi yoba il faut y les conditions dans les médias. Normalement, ça va être émission quelque chose de 50 à 30 minutes. C'est payant. Émission, il y a des millions parce que la radio se nourrit de ça, en fait. Donc, la Weltanikali, notamment Boulevard FM. Boulevard FM, de Welti, Kotawata Handem Sobadiko. Inni Mariam, je te donne un temps d'antenne. Viens parler de ton ONG, surtout événement Wondo Ardeon. Donc, c'est une manière de nous encourager. Donc,
Yo wow ya nyande pour la couverture médiatique, vous êtes vraiment conviés à ce jour. Haray me den jarnion, me de weltanion ko fota wana sena. Il se peut que demain, mais voilà conférence de presse, on invite tous les médias inchallah à la maison de la presse inchallah et puis on va inviter les médias qui sont à Mamou et me invite que les correspondances surtout en site internet parce que ben hatungemu et surtout que des Mamou comme mari comme on labe. Ouais. Haray me de weltani Mamou. D'accord. Mamou ko sare tawata Allah na wadi barke mayre. Kala non kadi won aussi bu émission giamendi yo andu to hunde wotere mo Allah walli no buri ma goddo walli effectivement meden todi kadi julbe Allah be fo kala wondo mone golle amen den yo Allah change on tigi o arta e lawol fewungol parce que meden andi golle ko men jotti ko wona golle sama kala ko golle wallugol miskinabe kala kadi an wondo humpa golle amen den mo hebali feere hiwgol men hiya golle amen den gara won tigi wona nani yontigi arunde nyande le 25 février ka maison des jeunes Mamou men tinna o yey men me walli ben simo hatu nyine ballal kadi de nyande men winda men nota ka registre gi harasi tay woni dum don feƴƴi me waaway longade men nodde be me yaka flasoji mabbe men tinda e mabbe me walli to be birutaga amen o wayno wona woni rio monsieur me wawata wallugol julbe Allah men fo à la fois kono me de weltani partenaire bi amen ben et surtout kadi me de weltani jamaaji di wonbe ben ka Facebook woni be wallitade men partage émission jidin like émission jidin tambito men ko futa wona seda hara me de ginni be albarka me de turi yalla subhanahu wa ta'ala yo Allah newna be me yida jammo ere Allah be da barki amen e duaji amen amen hare ko dum geli do musibe di tibe radio Bolivar FM 99.4 dode hare non ko hide wonti duno e kanyum Mariam Touré ko be woni ko ardi o ONG wetedo assistance humanitaire d'urgence hara yibe do ibe katufunde meden Mamou do hebe wallitade jamaaji di Mourad Mojuru en tini be holli do hebe wallitade yimbe ben fi yobe wa hebude kabe wala be wallitike do fi darnugol julirde bus be wallitike do kadi fi sansugol alhaliji jama dudu be tawta be do hino sonjino ha ko hattata don donc haray ko be do no invité be meden be hande no hikoranno ka micro do Aliou Diallo ko non yandintinade be bangini do haray welo ma dum fottigal janal mawngal be satini dum ko nyande noga e joyndu lewru meden do den tinande ko noga e tati dum ko fabbi jango wawata wonde ka maison de jeunes suudu sukaɓe ara fo no tora hewtugol ton tawde e ngo welo tawata ko nde nyande timmata duuɓi ɗiɗi gila o nde mojobere maɓɓe wawi huccitude haray kono noon ko duuɓi ɗiɗi kono ɗum no wayti tawi ko siècle ɗiɗi woni wadde ɗo tellement que haray ɗum ɗo ƴetti ampleur molanaɗo wawi ɓantade wawi yaajude yimɓe ɓen fop ka leyɗe ɗo ka leyɗe annayankoje fop wawi wadde hito wawi humpitade ɗum ɗo moɓɓe no ɓangguini boyi no weltori ma fo fayda no weltori nde mojobere ɗo no woni no yarude hiɗe weltanoɓe kamɓe kadi ɗen jarnaɓe ɗen toro yo Allah newnu feere golle maɓɓe ɗe wawa duumade ɓurani kono noon kadi ɗen toro moƴƴa hande ɓen fop moƴƴa jikku e moƴƴa marɓe ɓen taga fop ɓe wawa wallitade mo ɓe wallitora sengo muɗum e tawde noon haray si wallidiri mo be wallitori sengo mo wawi ɗon haray piiji ɗi wawa marsude no newori noon den donc ko non woniri haray ko Aliou Diallo wonno ɗo ka émission ɓantal ka meɗen ko kanko no ko hella ka micro ɗo e wondude invité ɓe meɗen ɓen kañum Mariam Touré madame Camara si Allah lanɗo muyi kadi en tintidi kadi e sa jara ɗin kono ɓeɗo kadi fantin ɓa ko ka ballal en daari tawi fantin ñande ɓe heeɓi kadi feere wo wawi tintudude e maɓɓe tintini si tawi woni haray o événement ma ngal fottigal satingal o fabbi jango ka maison des jeunes wawi gasude wawa tintudude kadi mabbe be banginana ko hono do wawi neworde tonde e be wawi banginande kadi ko pe honno be jetti finde hitande mabbe de duubi tataɓe ɗi duuburu tataɓuru ɗum ka gila ONG fuɗɗi e gollude ɗo de be banginana ɗum fof be banginana kadi ko ɓuri e ɓeydade ɗo sabuna haray hande sayi on woni ko nangi do sallahu lando muyi en tittidi kadi e sayi jaraɗi wassalam.